O te fia e whaafeilo I atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole soifua manuia alo maia o tā Lalau Radio Samoa. To e tasi le avanoa le watu uatu e le ofiso la fonga le Inland Revenue I pisi nisi kone karate ma le lapata inga e to tongi la fonga po le whaalawi loa mau o isi tūlanga. La taile iwa se lau miliona leo lo onofo ai tā lafu ai nisi o pisi nisi o lo o le sitala I lalo le matata fau fale. Tusa leo le tasi vai ono o le au fai o ai tā lafu o la fonga. Tusa ma le fast fulu wafe pisi nisi wa fai loa le ofiso la fonga ta wala maile le tiwa New Zealand. Ma olo o au fia I lato e le I whailaina la fonga whaapea nisi e le I toto ngia ai tā lafu. O le matata lava fo ile nei wato e moli mau mai ele ofisa e feo lolo lava tangata whai ngā luenga o lo o totongi tupe. Ma o nei reporti uma o lo o toe mau e le ofisa o la fonga. Mai le tusa ma le fitu wafe reporti o atu I le tausanga o tangata o lo o talia ina ngā luenga totongi tupe. Iso enga la tamai o lo ofisa o la fonga. Na iloa ai le to atele o lo o talia ina ngā luenga totongi tupe ma o lo o faa o ngā ai le ofisa isi awala e pei o le sa ili o tusi tupe. Umana whaatau mai gift cards e o ai e tifanga mai supermarketi ai o atu le whale tifanga e le taulia. O le ua wha amaunia e le so upo le whale tifanga le hoit solo o iai le wha le tonu. I whainga wha tekonolosi le mai a whaiai o nisi o swinga mo le wha le a tili. Ma o le mafuanga leo le leta lia o gift cards na whaatau mai tua. E se ei pepa o lo o whaatau lava I totonu o le whale tifanga. Reporti le News Hub ana nafi o lo ta ue le hoit solo o ngā lulua I totonu le luas fulufai tu lai toi wha le leia. Ma o a fo I gift cards wa a fia o le ato e wha au popo le hoit le ono se fulu aso e au ngai pe ato e ola le system. O gift cards sa a fia o pepa nei na whaatau mai so o se fale o loa I le tele o vaengo New Zealand. Pa ule pasene o le lango mo pati e tolu o lo o whawina le malo whau whaatase New Zealand o lo o iai nei. Fa ai unga leo le soenga wha apolokiki le Taxpayers Union mo le masina le nei, ma a wha ni liwi no fo al palemene o lona winga, walu ese le isi no fo e tasi le National, to ese le whano fo le Act, ma le New Zealand First e tasi. A wha atusai le tuta wanga valo le maota, mi noi la ititianga I lunga le Labour pe ona CETI le tesi 5 points, Green Party wala ala ai luma ma le tolu tesi tolu points, ai lua tesi tasi points mo le partia Maori. Ai tu o mai le pale mia fia iei tangata o lo o tau whai pā u mai taitai o le National ma le Labour, Christopher Luxon wha apea Chris Hipkins, e o lava foi a David Seymour o le Act ma Winston Peters o le New Zealand First e wha apea foi. Tasi afe tangata na fisilingia mo le soenga le nei vai aso tā luai, ma o le Curia le kamupani lea na wha atautaia le soenga mo le uni o le kamupani lava foi e tasi o lo whaia soenga o le loto I fale a le National. Silia ma le lua afe tā lale tau apapi supo ngā oi wa mōli ai nei le tama au kilani. A o iai leo ngai le afiafi o le asonga fua o le vai aso nei tua. Na wa ai leo wa mōli o lo o finau masui o le au whai ngā luenga le Woolworths I takanini. Ma o I le ana mawai a o tau mawhai alu ese. O lo o tua I e tu sama le lua se fulu isi apapi supo ma isi o loa na tau mawhai alu maia e au noa ma le tutongina. I reporti a leo le mawai o le wa mōli ai le vai aso nei wai loa ai foi. O ia lava lea e to atase o lo o saili e feso o ta I manisi lava o ngā oi I takanini, Manukau, whaapea Middlelands. Tusa ma le whaavalo na ngā oi e le wa mōria le nei o loa, mana a mata mai le masino o Novemba o le tausanga tā luai. Le ua o nei le tau ma le silia ma le lua a fe tā la. Tolus fulmaleiva tausanga le matua o le wa mōria ma o lo o tālia le aso e tūla I ai iluma o le whaamsinunga whaetu ma loi papakura. Matala whaeiu, e le o vai le sa wa alawi loa e su e atu ni leo Queen Selani a Ausitalia mai New Zealand nei. O le ufai mai le isi alawi loa lo o sauli newspaper. O le leo New Zealand anga I atu I Gold Coast o le ama whaiona whaiele course wha masina ai le o le valu masina e piona iai. O le tausanga tā aluaina polo misi mai eilo ofisa leo Queen Selani e maua le po nesi e lua se fulu awhia tā la e CET atu ai. O reporti le masina tā aluai le Herald na tā uai. E lima se fulu leo mai I nei wa wha mawai ayanga I atu I Ausitalia, Malitala, o lo o wha sauni le isi fitu se fulu. I nei wha maunga malitau mawhai malosi mai o Ausitalia, wa tali le minister o leo Mark Mitchell, e le o suia lava le polo misi le malo e wha au popo nisi leo fou. Ai atala noe totongi mai isi wha amanianga, wa tautino le minister e le o mawhai o na ausia e ni usila le ofo lo o au mai e Ausitalia, ma e le mawhai lava o na tau vai. O Telephone Ala Radio Samoa, manuia le nei tai au.